Hello, Tuni Cookie Channel Vazo say na bon cha vin lem na hi vin Tuni date 22 August 2024 ni khoa Kuki Inpi Lamkaiho THULHUH na ananei ho a hi lo la meeting ananei na wa THULHUH na anei ho agenda IPP anei wa I to bang THULHUH na aneyam ti ho hi Tuni a hi vetla na ananei hi tin mun chom choma jong hi Inpi hon kiloi khom na za chom ho to hin summit ananei wa ke ho khom na ho hi ananei jingu a hin la hi chi a ke ho na ho hi anaki he thei bi set po in mun za chom ma ke ho na ho jong hi agenda a ke heno ma jing ji in mi pi ho hin a hin la anaki he thei ji po in tu ni ho a hi date 14 August 14 a pat na 17 chan ge hi Kuki Inpi Lamkaiho TOUKHOMNA ananei vin Hichiwa hi THULHUH na za chom ho jong ana savin LAMKAI za chom jong ana lengbo win chule achai na pen agenda a hu sei hinglo khat anei vin a hin la hi chi hu mi pi hon ingai chat pen ule I dei pen khat sei la lawa koi wang hu phamo akisa in hi chi hi het theina devin tu ni a hi anaveo hitin mi tampin jong het nom dewa hi in mun choma ke ho na ho jong agenda za chom inam sunga iti pan la a inam pet lamkai ding ham ti ho jong hi ke ho na ananei jing wa hi na hin la mi pi hon hi chu ho chu detail ta na ke he thei ji lo hin tu chunga hi SHILLONG KHOPI sunga lamkai hon TOUKHOMNA a hin nei naw ho hi A to Z a bon cha a hin vet la theina divin pan ahung ke la in tu a hi in pi hon jong hi chi hi nena phone pe in ti a hin sei ji wa chu tu ni a hi chi ama ho agenda ho hi a bulla pana a chai chan ge hi IPP a seva I to banga kilol na nei vam ti ho hi a bon chang ke A to Z hoi ta hin sei la diu aban le ingai da no jong le komena hin sei divin ka hin temin tu hin Inpi Lamkaiho THULHUH na mi pi ho het dinga ho ta hin sei do ho hi abula panin aban nei chain anavekit no hite I topic ngova ilut masangovin tu ni a hichi Kuki channel in project li na inei na wa gothol area adinga panla ding ti a thu anaki phong jing ma banga tu ni a jong hi jale som sagile ni apana jale som git le ko chanin pan hin lawin jani iling di cha tawin tu ni a hi inam igama dinga pan hin la a inei sun hin to wa igam ven bit theina dinga ke in jong hi chi hin bowling ti a ke pi do na hin nei na chungwa jale som sagile ni apana som git la ko chana pan hin la ho na chung chewin avelin ke pa thu ken sayin hi chi to bang pan ila an ho hi athon a hi po in tu ni a jong hi thil khat ideya I cho no mai le chun sum ngai a hi in pan la ngai a hi in tu ni a jong hi igam inamin ingai lut na zalwa tu ni a pan hin la ho jo si na bon cha chung vin avelin ke pa thu ken sein hi chilang side hi a hi teng la chun tu chunga project nga pan hin hala holoi top 10 la a mi gup hung ke thleng do a ichi sanga chung pe ho hung ki ta do a hi in ama ho hi a phat chenga amin hung ki ta do jing ding a hi in koi tabang sanga chung hin pe ho jo se hi video hin sim si ule hin ta do diu in su lang jing diu a hi in hichi project hi tul hasung che jing na lai ding a hi in ni som ham khat thling lo hi inei tawen hi ja a chu kanam mi te ho tu ni a I ham do le kagam kanam kangai lui iti win I kamu vai sei win a hin la ato ding asalai I hin so teng le ko ima hi ata ta pangam hi umbi set poviti hi jawa ko da jong hi mu the hi in hi chi video jong hi mi asanga event wa hi a hin la tu ni a hi mi sang khat cha jing in jong pan ila zo poviti hi ka sei do no min hi je a chu kanam mi te ho thil hin phat anei so ke a hi in phat akilem pe na hi phat hi ki cho hi tin hi chiwa hung ki ta do ho jong hi ahung ki mo ta do a hi lo le amin ho hi ahung ki mo koi a hi po in
Kuki-Zo ten separate administration in a del laiwa koi in pan ahin la iza na pan ahin la am ti ho vet sa na ding hi chi hung kita do ahin itu icha khangge a jong hi chi to bang video hi jing ding a hi ta in itu icha ten jong ahin vet do vai le hi chawa ho kanu ka pa zawe ka u ka naw jong amina na chong eti ho ahin mu do theine di wa hi chawa hung kita do ji a hi in hi za a chu kanam mi te ho tu ni a jong hi gothol area defense committee hon tip na ahin nei ho hi ngai ne po hi tin ama hon jong igam inam ven bit na dinga pan pi na ahin thu mo a hi in ama ho mimal phat chom na ding le ama ho oi sunga lut dinga ahin thum a hi po in tu a hi muwan lai ka poi mo ta win boulder ho buffer zone ho hoi ta ven bit ding iti wa hi le ke hon muwan lai ka poi mo ta wi iza a chu a hi the ai le nam mi pi hon pan ni hin la hu win ti a hi thum na a hin nei wa hi hi za a chu tu ni chan ge a pan la nai lo hon hi chiwa hi bank details ho ki koin account number a hi in IFSC code a hi in min a hi in aban phone number ki koin hi chiwa ko na jong hi pi the wa hi in aban le koi to bang India gam sunga ho dinga wang chu hi chi GP WhatsApp hi chi WhatsApp ma jong bol the hi in aban le Paytm ti hovel Yono ti hovel phone pay ti ho akona ho na app song in lang hi chi bar QR code hi scan na bola hi chi wa kona jong hi direct ana pi jing the hi in ipi zo teng le ka hin tip nom kit na khat cha hi le hi chi wa number ki pi a kona hi screenshot hin thot diu hi chi ke min a hi in ken hizat ka hin to gothol area defense committee ading in hizat hi ki thopi na ka hin bol hi lo le movan live project ading a hizat ka hin to ti hi in thote di win avelin ka hin tim kinin tu ni chan ge ya hi chi wa min hung kita do hola a jong hi nai nangin jong pan na la a namin na kita do lo wa hi le screenshot hin bolin lang hin vel thot kinin hi chi ho chu namin jong avela hung kita do kit ding hi ti jong hi ka sei do nomin a her hiel bol khil ho jong tampi anom mai the a hi a hin la ki phatlam lo hi la namin a jaw lo wa tu ni chan ge anangin jong pan na la a namin a jaw lo wai le hi che wa ko na hi namin ne hin pi a screenshot ho to na hin bola na hin thot the hi ti chu a chaina ka ga tep the hi in tu hin e topic ngwa ga nong lut ki taw te hi che wa hi ga belo hen Inpi Lamkaiho TOUKHOMNA anane wa SHILLONG KHOPI sunga date 14 pana 17 chan ge hi TOUKHOMNA anane wa hi in a agenda a hi lo le thu hung ki ji ho hi a khen khat chun asim thei jong tampi yom diu asim thei lo loi jong te si tampi yum mai the wa hi in a khen khat hi ka hin sim do ji ding a khen khat chun hi chewa ka hin ta do teng le hin nang hon jong na na vet no wa na na ki sim the wa hi ti hi ka hin sei do nom a hi in ATM khana bona ka hin sim do lo wa hi jong le e hon in a ki sim thu jing ding wa ka hin temin hi chewa hi lin ta hung ki ji a hung ki ta do hi in isim thei so ke di wa hung ki ta do hi ti jong chu ka hin sei do nom a hi in hi chi join host hi chi wa Lamkaiho Inpi Lamkaiho KHOPI hi a host ho hi a hiule Kuki Inpi Meghalaya a hi in Kuki Inpi Delhi a hi in Kuki Inpi Guwahati ho ama ho se hin host a bol wa tu chunga summit hi anei wa hi tu chunga KHOPI hi anei wa hi ti chu a hi in a chi sa ni ho 14 to 17 lajing 2024 sunga Kuki Inpi Lamkaiho le nam sunga kiloi khomna chom a Lamkaiho Shillong mun a TOUKHOMNA summit anaki bol in hichi a kilol na anaki sem ho chu anoya hin nampi mi pi te het ding le zui chi ding in ahung kita langi ti a hin tu a he anoya ki ji ho chu EPP ham a point khat na in vet su kit de wa hi a point khat na agenda khat na anaveo hitin agenda khat na a hi asayo hi a hi le
tu le tu a Mayday Manipur State Government to chamna thu sei ho chung chang thu a hi in hi chiwa hi ama hon phat so ta sei khom zo nungova THULHUH na a hin nei na ho hi ipp ham ti hi ama sapenin hin velo hen tu chung gal hi gal mi ten I het lo ka awa tha chimit a igam igo la pi ding ti a to gon aneyu a hi hi to hlon in kuki chapa chanu mi zani walang ei thata win a hi chigeya gal akinei jing lai a ka la a ngan si na beya chamna thu hin sei ho phamo kisan demna sangta akinei jin a hi chule galmi te to nung chen khom ki thei te ding nung chen khom thei ding din mun a aki umlo to hlon a tu a pat political solution ut a hi lo le nampi ki phatsa na a to ka a koiman chamna thu a sei thei lo ding a hi ti a kilol na a sa hi zui zom ding in pha akisai koi hile nampi ngan se na umlowa mimal a chamna thu sei a le social boycott ke bolding chule organization level a sei a le hichi organization chu dissolve ke bolding a hi ti a hi in hichi wa ama hon THULHUH na aneyu chu a hi le nampi het lawa chamna sei ho hi social boycott ke bolding koi tabang organization nampi het lawa chamna hin sim a organization level a thu sei ahong umai le hi cho jong chu kisumang ding a hi ti a hi agenda khatna hi THULHUH na anewi ti chu agenda khatna a hi tu hin agenda ni na ga vekit lawhen agenda ni na a hi le Kuki-Zo Council kisim do thu ti a hin hichi Kuki-Zo Council kisim do na THULHUH na anei na ho chu a hi le achi sa 29 July 2024 ni kho a join Inpi hole Tribe Council Lamkaiho Manipur a Kuki-Zo mi te din khana din khom theina ding political platform a hin sim do Kuki-Zo Council hi Kuki Inpi Lamkaiho TOUKHOMNA in phatsa na thu akipong do chule hichi Kuki-Zo Council hi tu apat ahat theina dia to sot chi ding in jong pha kisai asei bekit nawa chu hi le Kuki-Zo Council Lamkai ding executive ahung ki hlendo teng le shadow government ahin sem do wa namboi na chung thu political solution agang thei pena ahin manodi win team na akinei ta hen tin pha akisai ti ahin hichiwa hi iga he thei deu khat chu achi sa 29 July a hi 2024 a Manipura Kihouna ananeina wa hi ho kuki cha te hi het saw a hi in het saw tilhen Kuki iti zong le kinom lo zo iti zong le kinom lo a hi in hi za chu iki pum khat theine de wa hi Kuki-Zo Council ti a hi ana phu do a hi hi chi ki phu do pen hi tu a hi Kuki Inpi in zong pha ki sa in hoi ta a khan to theine ding la a ha chi theine ding a chu to sa chi ding in tip na akinei ti a hi in aban le hi chi executive member hi hoi ta ong ki hlen do ting le hichi Kuki-Zo Council ho hin shadow government ahin sim do gangova agang thei pena political solution imu theine diwahi pan ahin la na di win ama ho ti chu Kuki-Zo Council ho hi ngan se ahi tai ti hi tunia agenda ni na hi ahin koi vi ti chu agenda ni na iga sei thewa hi tu hin agenda thumna ga saikin hoitin agenda thumna hi a hi le Kuki-Zo minister MLA ho thu a hi in hichiwa Kuki Inpi in THULHUH na anei ho chu a hi le Manipur State Assembly a Kuki-Zo minister MLA ho thu hi gilta a sai khomna akinei zowin kilungto ta in anoiza
thulhu na hi akisim tai ti hi hi chiwa anoya thulhu na asim ho hi mun thumin ahin khianovin point thuma ahin khianovin akhat na a hi le gal akipat a kon hlasom le hlanga wal zo nung chule hin kho neilenga tamta akichan nunga jong central government in Kuki-te thu sei kham asa lo hi central government chunga lunghimona dem lunghimona le demna sangta akipin hi ti a hi savin ani na a hi le hlasom le hlanga walzowa jong galmi te CM pa cabinet council of minister long lo le bit ke a umna lai hi I hat mo naw lin pen khat a hi mu do a hi to hlon in Kuki-Zo MLA zo si koi hi le gamle nam kangai lun political solution umdo na ding in kazo chan in pan kala jing in tu ban jong le kala jing ding a hi ti zo sin agang thei pen a MLA hi na a ko na haina resignation api lu divin pha akisan a hi ti a hi in athum na a hi le ahin hi chi thulu na hi Kuki-Zo MLA som ho zo si pressure le impact asan thei jep na ding in thupi na hi Kuki-Zo council KZC a kim ti chu Kuki Inpi Manipur in podo hanlang KZC platform zo mangcha a thupi na ahin nei ding uvin pha akisai ti hi hichiwa aseo hi hoi akisai mi pi hon jong idei pen khat wa hi in hichiwa hi masanga jong nasata kinil na ano hi in MLA ho hin nga hen lang hele iha sam deu hi iha sat deu hi ti a hi mi tampi anapang hi na hin la tu nia ithil thu mo hi political solution I thu mo hi ni ja chu political langa jong hi hon hoi ta pan ela wa solution theina dinga chu a political langa pan la ho hin pan ala masat lo vai le I ma cha success theilo wa hin a bul langa jong chu he de wa hin ke hon separate administration ka data ve ti a hin phong do jong chu Kuki MLA som ho hi a hi win ama ho hin thu a hin sei tiang ole I chanam khana hi effective ji a hin hi za chu tu chunga jong hi in pi hon gilta nei gel khomna anei zowa sei khomna anei zowa hi chu to bang thulu na anei wa tu a pana hi Kuki MLA som hon jong resignation api diu aban le hi chi hi Kuki Inpi mina hi lovin Kuki Inpi zo hin Kuki-Zo council platform a hin po do a hi chawa hi a hin sei do dinga hi tipna kilol na thulu na anei ta ve ti chu iga he the in diwa point thum na in sei the wa hi tu hin agenda lina in say within agenda lina a hi le Kuki Inpi het pi lowa Kuki mina kiloi khom na ho thu ti a hi in hi chiwa thulu na anei naw hi a hi le Kuki Inpi het pi lowa Kuki mina kiloi khom na ho hi aphat na sanga aphat mo na atam je in athu akisai khomin high p conclave 2015 ana kisai sa banga Kuki Inpi het pi lowa Kuki mina kiloi khom na zo se hi kipom loading a hi tin avel in ki phat sa na akinei chule hitobang kiloi khom na a lamkai hon ngan si na lo a nampi kipal na thei mol pho na thei thu sei thu so anong bolo di win thu ga na akisim in a hi ti hi a hi in a hin la hi chiwa hi a hoita point a hin sei do win tu chan ge ya Kuki Inpi het pi lawa Kuki mina kimin vo a kiloi khom na ho hi atam zo hi su bang ding a hi ti hi agenda lina aseu chu a hi tu hin agenda nga na hin vekil lo hen
agenda nga na aseo hi ahi le any Kuki tribe thu a state government chalo dan thu ti ahi in hichiwa thulhu na anei naw hi ahi le Manipur state cabinet in any Kuki tribe AKT su umang ding ti a Ministry of Home Affairs a lekha api lut thu sei khom akisai khom in Manipura Kuki Inpi noisa ki khailha recognized tribe zo se asu boyding state government a kon hi hen kiloi khom na ho a kon hi zongle Kuki Inpi in ha ta ki dodal ding a hi chule AKT thu to kisaya pan hin la ding le boy pi ding in any Kuki tribe council ho ngan sena akinei ti hi a hi in akinei in a hi ti a hi in hi chu any Kuki tribe kiti ho hi tu a hi ki pangkhom to banga hi aki je a hi Manipur state government hin a hi thei chana su umang ding hi chi tribe hoi hen tel ding aban banai su umang ding ti a hi to gon aneva home affairs office a hi Ministry of Home Affairs a hi lekha na pi lut a hin hi chi chung changa hi Kuki Inpin tu chunga thulu na anei naw hi a hi le ha ta ki do dal ding hi chi wa hi tu chunga state government in pan ala an ho hi alo thin lo na dinga hi pan kilading hi chi wa mo po dinga hi any Kuki tribe council ho ngan se a hi ti a hi agenda nga na hi an phong do vin hi tu hin agenda group na hin seikit within agenda group na hi Kuki Inpi tu chunga meeting ananei na wa na sei pen chu a hi le NRC thu a standpoint kichi nei ding thu ti a hin hi chi wa thulu na anei na ho hi a hi le chun thulu na anei na wa hi a hi le kim in NRC thu a Kuki te din mon thu press statement anaki sei sa NRC bolding a hi le Manipur government vai hom na noi hiloding ama wang Supreme Court or Supreme Court a hi lo le neutral body in a bolding a hi le bo Kuki-Zo chen na mun ho a NRC bolding kinom ding a hi kiti hi chepi jing ding in pha akisan a hi ti a hi in hi chiwa hi tu le tu a email ma ho e santen jong nasata igam sunguwa NRC bolding koi hi koi ham ti he do theina ding te a hi panla ding ti a hin la hi chiwa hi bolu jong le ima cha chu mu de lo de wa hin a hin la ki phin ta ji wa chu hi chiwa hi kimin tu ni a thu thu na a hin nei na hi a hi le Kuki cha te chen na sunga NRC bolding a hi le Manipur state government noya ama ho makai na ki bolo ding a hi center government a hi lawai le neutral government khat vai hop na noi a hi lawang chu ki bol ding a hi ti a hi phalna a bolin hi chiwa hi ki chi ta idin diu khat le khat itiam khat na khat umlo na khat in hindo kha a hi jong le hi chi hi ke ho din mon hi hi chiwa hi state government noya NRC na chepi ko no wa hi le kanop lo de wa hi ti hi mi pi zo sen e pom chi ule i het chi di win tu ni a hi kimin phon do na a hin e ti chu iga he theine de wa in se wa hi tu hin agenda sagina hin vekit le hen agenda sagina a in pi hon kilol na ananei na ho thulu na ananei na ho agenda sagina a hi le nam se pai SOO group non SOO group le village volunteer ho ki ka thu ti a hin hichiwa thulu na anei na ho hi anavekil lo hen Kuki Inpi lamkai ho TOUKHOMNA in galsunga eile e ki ka a ki tha tu na ho phamo akisan sangta in demna akinei tu ban le e ho sunga SOO non SOO group le village volunteer ho ki ka a ki het thim to lo na a ki lo na ding in pan ha ta a la hom ding in pha ki sai hi chi lo thin sa theina ding in hang in pi hon pan a hin la uwa nam se pai ho zo se le VV ho nipi thapi noiza pathin le Kuki nampi masanga kitip na ki ha sel na anei sa te di win
anei sa te div in kilol na akinei ti ahin hichiwa agenda sagina ahin sei penu chu ahile hichiwa hi tu masangje ma thil thung ho jong chu imu de wa hin hi che ho a ko na ki hil na khat jong a hi in hi che ho a ko na i kha do na thei di wa jong a hin sei o hin tin tu a hi SOO no ya hi hen SOO no ya hi jong le group za chom chom ma umin aban le village volunteer ho a hi win hi chiwa igam inam veng bit dinga hong ki pedo a hi le Inpi alhanga Inpi ho hin ako hom diu hoita pan ala diu ama hon ki ha sialna anei sa diu win Inpi ho hlang Inpi ho mo po na ki pi ti a hi in hi chiwa hi VV hi hen SOO ho hi hen nan SOO ho hi jong le inam pi dam theina dinga hi tunia kim vai hop na ho hi inun so ke hi cho izui so ke de wa hi avelin Kuki channel menen ka hin tem kin en hi tu hin agenda gate na hin sei ki no hitin agenda gate na na sei chu a hi le kim consultative committee sim ding thu ti a hi in hi chiwa thulhu na anei na a hi le Kuki nami te kiven bit na ding le mabana panla ding dan kichi ta inei ding apoimo dan sei khom anaki sei khom in aki sei khom in nam sunga lam chom chom a thip na le het gil na nei ho zaw na a nam pi in achi pi ding hin sim do ding in consultative committee khat nei ding in pha akisai hichi consultative committee hi kim in ahin gon to ding phal pi na akinei tai ti ahi in consultative hi apoimo khat ahi in igam sung inam sung hoi ta chi to han lang dan di ta vai ho moi tin khat la khat ki ka ki to na hen iti ai le hi chi poimo khat ahi in hi china chunga hi tu chunga hi kim min gon to na hi nei ding kim hi mo po na ki pi a ama hon pha ahin sa wa ama hon vai hop na hi nei nei chu mi pi hon jong ya amen de wa hi phasa hi tai ti chu ni chewa hi agenda gate na iga he the de wa in sei theu a hi tu hin agenda ko na hin veki no hitin agenda ko na a seu hi a hi le in pi hon village volunteer ho guideline koi pi ding thu ana sei khom vin hi hi chewa agenda ko na a sei khom hi a hi le village volunteer ho hi guideline beya ki koile ong boy khading a hi ti a hin hi chewa thulu na ananeu chu a hi le gamle go chule frontline ho veng bit a pang Kuki-Zo village volunteer ho ki vai hop ki tup thei na ding in VV ho hi alhang Kuki Inpi ho noiza so ke ding in phatsa a hi ti a hi in alhanga VV ho hi Kuki Inpi noya ama hlanga Kuki Inpi ho noya so ke ding in phasa hi ti hi in chule VV ho boina le ha sat na ho hi alhang Inpi hon avet soiding u Inpi phatsa lowa VV hon press release hi hen thildang ki het hiel na thei ho hi jong le a bol thei ta lo di win phatsa na akinei tai ti a hin ti chu tu chunga thil so jong chu i mo de wa hin VV hon jong press release in bolwa ki ga to na inam sunga khat ki ka a hi za jing a hi tai ni za chu thil iza kai ho hi dana hin ki vai po a guideline hin ne ya hi chi dan dung chu ya chu hin cha teng le khat ki ka a jong hi ki het thim lo na hi lo le ki to mo na ki ti ho hi ji lo a hi in hi chu ho hi khat ki lung to ta le ki to tai pan khom theina dewa chu tu chunga hi Inpi hon village volunteer ho zo si jong ama alhang Inpi ho noiza so ke deu again thein ho zo si jong hlang Inpi hon abon cha hoita avet tup deu ama ho hlang Inpi het pi lawa hi VV hon press release ho jong hita chu anop noma aso theita lo dewa hi ti hi tu chung agenda akona hi asei khomo hi
tu hin agenda somna nga vekit lew hen agenda somna a hi ana sei khom chu a hi le temporary house scheme ti ho state government in anangai to a tu le tu a jong mai hi hon aman cha pen ho a hi in hi chi chung chang ho hi agenda somna na sei khom win prefabricated house ho le temporary house scheme thu ana sei khom win hi chi wa thulhuh na aneu hi a hi le government a ko na hi chi to bang temporary house scheme la loading ti a kilol na anakinei nunga jong thupi na sa lova hi chi scheme ho akila na a kha hi anakila kha hi phamo akisan chule hi chi ho hi alo thin na dinga pan la a hlaile ho jong kuki inpi in demna sangta akinei jin a hi ti a hi hi chi wa hi inam pin ball loading ti ho jong hi e hoi ikito ji po win tu chunga jong vote khi loading ti la khi loi jong tampi ma wen hi chi to banga hin tu chunga jong hi chi wa temporary house ho in sa pi na ho hi I chan den ta diu jong a hi point ni phat chom na diu jong om point hi hin la hi chi wa hi akhian khat chun state government a ko na hi poi central government in isa pi a hi ti a jong he anakila loi movin na sata anaki saboi loi jong tampi je wa chu tu chunga hi inpi hon dem na sangta anevi ti a hi chi wa hi khat ki to lo ta a hi tai khat nin kila lo ding khat nin kila ding ti a pan ila an ho hi ki to lo na wa hi in hi ja chu a hi thai le thil ki sei ho hi ikito theine deule inam pi dam theine dinga hi kito ta bowling tile ball so ke ding ball loading tile khat cha jong kinu na lo hi igam inam dam theina a hi ti chu tu ni a hi chewa in pi hon jong tem na a hin ball win a hi tu hin agenda som le khatna ga vekil le hen agenda som le khatna sei hi le legal sale le legal fee thu chungchang ana sei wa hi in thulhuh na anei na wa hi a hi le Delhi KHOPI a anaki sim legal monitoring cell hi avel a sim hoi a su hat bedding in pha akisan hi to hlon in anoi za bang hin kilol na akisim ti a hi in kilol na asim naw anoya point thum a hin pewin kuki inpi kumpi pachong ding a megalaya inpi in nominate a ball pan hichi legal monitoring cell hi tu ban jong le ahin makai a ahin vet sui jing ding ti a hi in ani na a hi le gamle nam hum bit na ji a case nei zo se kitup ta a boy pi thei a hi na ding a muntina inpi welfare zosin legal cell akisim chi uwa kuki inpi legal cell legal monitoring cell to kitho hom a angai chat dungzuya anato hom diu athum na a hi le inpi legal cell ho het pi lo case ho boy pi loading ti a hi inpi hon het pi lo ho chu boy pi loading a hi ti a hi chule tu a Delhi a ki boy pi Roger case a kimang advocate S Borgo hian legal fee kibat 11 lakhs vel hi muntina inpi welfare zo se kitho khoma agang thei pe na ahin pi do di win ngi ngan si na akipin ahi hichi a mopo din legal monitoring cell ho ngan si na akipin ahi ti ahi hichi chu a point som la khatna agenda som la khatna ahin se wa hi tu hin agenda som le ni na anaveu hitin project hichi agenda som le ni na hi ahi le lampi project thu ahin lampi project ai ja cha project ki ti jing thulhu na hi ahi le chun kim semang pu a kona kangoi lamka ki zon mat na lampi thu ppt mangcha a hilchin le progress report ngai tha na in a hi chilampi kisim lo na hi namdang te khojot pa lova
lungmong sel a lam hla na ding to gon a hi mu do a hi chule chuban in vice president kuki inpi chandil a kon in teng nopal chandil lamka kizot mat na gun vadung kibol gun lei project progress report ngai hla na aum in hito hlon in hichi gun lei project zong hi kim lampi project khat a jaw sa ding in pha akisan a hi ahin hichi lei hi kuki in pi chandil in ahin boy pi zom hen tin phatsa na akinei e chunga ki sei lampi le lei hi agang thei pen a sim chai ahi na ding in kuki in pi zo sin pan ala chi la chi hen tin phatsa na akinei tai ti ahin tu chunga igal boina wa lamlen isim muwa pan hin la ho zo se ki pa le zengin mun tina igen the i ha sat na ho hi imu so ke de wa hin i hung ki boy ti luwa cho na ki hebi set po in ahin la tu lang langa hi go hung ha zu in ni ma hung chimin tuya hung le ne na hi le mun tina ki zot man ho jong hi ha sama ma jeng tu a hi mei le ho chen na ho hi ki zot pa thei te lo a hi in hi chi ba na i chen khom piu melong ho gam jeng jong hi ki ho thei te lo a hi in hi za chu a hi the ai le e ho lungmong ta kangui le lamka ki zot na hi hen chandil le lamka hi hen tengnopal le chandil hi jong le hi chi ki zot man no ho hi agang thei penai ki sim hoi vai le chun khat la khat road communication na hi e ho adinga khan to na khat jong hi ding a hi in hi za chu in pi ho project la na la lien pen la khang to pen a ka het chu ke in jong hi chi lampi project amnei ho hi hi chi wang hi akhang to le in kamu in chule igam inamin hi chi cha khat in a bol je wa hi tu ni chan ge a kangoi le lamka hi hen chandil hi hen tengnopal hi jong le khat la khat umna tu ni chan ge a hi pathin lungsi nin iki zone mat theivin iki chon mat to thei jingovin hi chi ho cha khat hi anom hi lang le chuni gen thei de wa hi ti hi niaw cha ga ki sei do nomin hi chi chung changa tu chunga kimin project anei ho niaw cha hin su la na ho agenda som le ni chu hi chi chu a hi tu hin agenda som le thum na sei ki no hitin agenda som le thum na a jong hi a sei hi a hi le relief fund ki don na velvet na ti a hi in hi chi relief chung chang a hi in thulhu na anei naw hi ga velo hen dilhi in pi to khom na a kilol na anaki sim kuki chapa chanu kiloi koi hile ama monthly income a kona hlasi le 5% kim relief fund a api ding kiti hi regular ta pelo atam tai ti hi in pi atom zo a kon in report akimun hito hlon chun sum pelo ho thu akisei jin anoi za bang hin kilol na akisim tai ti a hin anoi za kilol na asim ho point huma a hin pekit noven a point khat na a hi le lani ki zoma pelo ho hi city inpi welfare committee hon list asim ova in langa api lo ho apelo ho hung kondo na hlang in PCSO ho a het sa diu hlang in PCSO hon sumpelo ho list amu ting ule khauta action ala dewa hi athum na a hi le chule kim in KHOPI a hobung Inpi welfare committee zo se koma Inpi relief fund 5% ki dong hi api dinga lom zo sin api chi na dinga avela ngi na lekha athot dingin jong phatsa a hi ti a hin hi chi hi hinge tu ni chan ge a hi ho hi sei ingai povin tu ni a jong chu igamina ma dinga pan ila na ding ho in sei tawin hi chiwa hi eima phat chom na ding a hi lo le society phat chom na ding a ki sei a hi po in igam inam ven bit theina ding le igam inam hi iti government ikisim do ova
iti ikhan to thei diu ham ti a hi Inpi hon jong to gon aneva atam jong a hi 0.5% bo hi athu mo hi tu ni chan ge a hi a pelo loi a hung ki pan ta in hi cho jong hi da ta khat a hi na hi thei ai le kanami te ho igam inam zalen theina ding le igam inam so cha theina ding dam theina ding a hi chi ho them thema hi i lo de wa hi ipi do powai le chon ahung lut na ding hi hom a hi in adim se nai koi ting le ahung lut na ding hi umji talo wa hi iza chu ipi do tam chana chu ahung lut jong tam a hi ti hi pathina ki song komin igam inama dinga hi ki phalta I pande wa hi ti chu neu cha agenda som le thum na iga seina chung wa neu cha ka ga seinom chu hi chu a hi tu hin agenda som le lina na vekil lewan som le lina hi chi ka seinom lo pian loi khat a hi in khamna theya ki vei ho thu ti a hin thulhu na anei naw hi a hi le Christian sa khole nampi kilol na to jong kikal kuki chapa chanu sei ngai lo mi phabep khamna theya ki vei uwa simlai tam ta in thim zil namuna anei Shillong Delhi Guwahati le city dang ho suboi uwa hichilai mun ho a akimat do jing ji uwa kuki nampi imin sit jing naw uhi phamo akisan ahi hi to hlon in anoi za bang hin kilol na akisim in ahi anoya kilol na kisim hoi ga vekil lewhen kuki chanu chapa khamna theya ki vei thei lo ding ahi thei lo ding ti ahi akimando a le got na asang thei pe na ki pe ding ahi hi chi kilol na to mol so na thei to mol so ahi thei na ding nga hlang le gam kai in pi zo sin anti drug share akisim chi ding hlang sung CSO ho to ki thu a khamna theya ki vei ane ho hi kham cha khe ding in ki phat sa na akin ein a hi ti a hi chi hi za chat ta khat jong a hi tu le tu a jong hi Inpi ho tu sei hi di ta hin adang ho Delhi Guwahati ti ho welwang chu gam dang ho chu aki he poin a hin la Shillong din mun hi neu cha ga ki sei han langile masanga chu nom ta ki khosa thei nom ta house rent ho jong hi ki mu a hin in bhara na ding ho jong hi bai ta ki mu a hin la gal hung ki boy zo til a hi lo le hi che masang jep ho a hi drugs hung ki mat po wa hi le kuki pai jing to banga hi ahung omen a hi la tu a hi chi Shillong muna jong hi kuki ka hi ti a hi la koi machan in bhara na ding jong hi pinom lo agam sung chi sa lut ding mai jong hi ei hu phur gam a hi tai ni za chu ei vet nom be se lo koi man in hi emo pi nom be se ta lo a hi chi to banga hi nam pi min se the a hi tai hi za chu kanam mi te ho a hi the ai le hi chi ti lo wa hi ki veina ding tampi sumu na thei tampi a ume bai chakhena sumu ding hi ngai to po hitin ulkaya sum ki hol ho hi alho zoi ti hi heu hitin hoi ta thing ta as isa ho Christian sa ho to ki to a hi hin ho man go lew hen hi chi hi inam pi dam theina khat jong hi ding hi ti chu tunia agenda som le li na hung ki seina chunga neu chai ga sei thewa hi tu hin agenda som langa na anavekil lewen agenda som langa na hi a hi le gamle go hum bit na dinga vv kisukha gampa ma ki jen ho thu ti a hi in hi chewa thulhu na ananei ho hi a hi le Kuki-Zo village volunteer ho gamle go hum bit na dinga panla a kisukha ho hoisel le aphat cha zendama a thei na diwa avekol ding hang Inpi in medical relief committee akisim chi diwin phatsa a hi ti a hi in aban le tukal kim hang Inpi noiza
kisim do medical relief committee ho het pi lova VV ki sukha gampama zendinga kisol thailoding a kisol a umkha zongle city in pi hon hiti ho chu aboi pi lo diu a hi tin phatsa na akinei tai ti a hin hi chewa iga he thim na diwa neu cha ga sebe kilo hen VV ho hi igam inam veng bit dinga hong ki pedo wa igam inama dinga panhin la ho a hinawe a hin la hi chewa hi kibang chena vai I hop lo ting le LAMKAI ho min se na hi hung sang ji a hi en hi ja chu tu chunga hi Inpi hon pan a hin la wa VV a igam inama dinga panhin la ho jo si kibang chena vai hop pi ding ki sukha ho jong apha chena jendam theina dinga pan kila dinga hi ti a hin hi chawai ki jen pon te ti na a hi po in a hin la mi khen khat chu ki cha ham a hi lo la anei ji ham khana chu a cha anaw ahong ki to kha le agang thei pe na koima to jong ki ho to man lowa city gamdang khana na poi jing a hin la ahong boi ting le a boi pi ding am lo ting le LAMKAI ho hong ke oi mo ti ho hi hong ji a hi ni ja chu anei hi han anei lo hi jong le Inpi ho vai hop na hi inga phon wa Inpi ho to ki za ma to wa ama hon hinge po do ding hi a hi lo le hi chi po do lo wa jong hi theinan te ati le ama ho sei se ya chu yum dewa hi hi chi chu kilung to na khat le LAMKAI ma son na khat jong a hi ti chu neu khat iga het be theine dewa agenda som le nga na neu cha ka ga sei be ki hi tu hin agenda som le gup na anaveki no hitin agenda som le gup na a hi le data sale sim ding thu ti a hi in database sale sim ding thu a hi in thulhuh na anei na ho hi ga vekil lo hen Manipur state government le mei lei ten Kuki-Zo cha te chunga ngo na za chom chom asim hi phata a don but a hil chit na ho data to pi tha a hi thei ji na ding in data bank khat kisim do hen chule hi chi angai cha data ho hin chom hom a koitup ding in kuki in pi hlang sampu ngan sina akinei tai ti a hi chi hi poimo ta khat a hi in tu a hi kuki hlang sampu ngan sina neiwa inam sunga ipi umam a hi lo le I to bang thil so umam ti ho data ho hi ngen di a hi choi hoi tai ki koi holo ngaya hoi tai ki koi tu mu ngai a hi min ipi ham khat hen se ya hi le a data ho to ki to chat na don put nai pi thine dewa hi cho hi ngai a hi ti chu iga sei the wa hi tu hin agenda som le sagina ga ve hitin drafting committee in anabol kim dan bu thu ti a hi in drafting committee in anabol sa kim dan bu thu chungchang sei khom na a hi in hi chi som le sagi na athulu na anei ho hi a hi le 2nd December 2022 ni ho KCC Assembly Hall in Falmon a Kuki Inpi Lamkaiho TOUKHOMNA kilol na number 2 velvet na akinein tu le tu a GP thei a hi lo je in kim dan bu a sa banga chi zom ki ding in phatsa na akinei tai ti hi number 17 na agenda a hi in izodi di tawin phat hi hung sot isa ta mai thewa hin a hin la hi het no mobile a chaina pen jong hi ngai no mum ta khat a hi in hi je a chu a chaina chan wedding in ikitem kit wen tu hin a som le git na ga velo hen som le git na a hi le kuki in pi ki vai hop na dan conventional a kichi pi ho sim to ding dan ti a hi in thulu na anei na wa hi a hi le kuki in pi ki vai pu na a kichi pi kimin sa dan ho vet sa na in semang pachong kumpi ti ho hi ti ho se hi che ho hi sim to ding pha akisan hi chi ho hin sim to ding in KURF ngan sina akipetai hi chi kilol na to mol so na ding in
Kuki-Inpi semang pule KURF hon pan ahin la divin ngan sena akinei tai ti ahi hi agenda som legit na ahi in hichiwa hi Kuki-Inpi semang puto KURF kithoa maban hi ahin job divin ngan sena apido tawiti ahi aban le tu hin agenda som le kona ga vekit lehen agenda som le kona ahi Kuki-Inpi semang Dr. Sat Kai Chongloi resignation to ahi in hi ga ha seidal jong lehen het thiam deu ahin ti chu Kuki-Inpi semang Dr. Sat Kai Chongloi in hita chu haina ding lekha anapi dan ahi in hi haina ding lekha anapi in Kuki-Inpi THULHUH na anei na hi ahi le pu Dr. Sat Kai Chongloi Kuki-Inpi semang le KOHR secretary in apan mun ala zom theita loading je in haina lekha ahin pe hi ahung ki khom cheng in lungil ta in akisei khom in akithumna aji hi akihet thim pi in haina lekha ahin pi hi akisan pi tai ti hi hichiwa hi asan pi tawin Kuki-Inpi simang pa hi anga ding dan ahi ta in hi chuto ki hlon chun ama panmun khial ding in ahung ki khom cheng in kilung to ta in pu Benjamin mate hlendo na akinei tai ti hi tu a hi Kuki-Inpi semang pa hi Dr. Sat Kai he talo ding in pu Benjamin mate ama zo hi Kuki-Inpi semang hiding ahi tai ti chu tunia iga he theine diwa agenda 19 na in se ahi tu hin agenda somni na anaveki noitin agenda somni na ana sayu hi ahi le Kuki-Inpi langsam panmun ong thu ti ahi in hichiwa THULHUH na anei naw hi ahi le Kuki-Inpi langsam pu pautin len alliance len chongloi in apan mun apo zom theita loading ji in kilung to ta in ama khelding in Kuki-Inpi megalaya langsam golhang ti seiminlal haukip alliance minlal hlendo na akinei tai ti hi tu a hi Inpi langsam hi pu pautin len hi talo dingin golhang ti seiminlal zo hi ta dingin tu chung Inpi ho ki hop hom na hi Kuki-Inpi langsam pa jong hi ahle na ananei tawe ti chu apan mon anahle tawe ti chu het hene diwa hi chi agenda somni na in se wa hi in abana hi somni le khatna hin sai kit lehen agenda somni le khatna a hi le KOHUR lamkai hlenna ati in hichiwa THULHUH na anei hi hi le tu le tu a KOHUR lamkai a pang Dr. T lun kim le Dr. Sat Kai Chongloi in to zom thailo na anei hlon ta je in anoi za cheng hi kum nga sunga KOHUR lamkai eipo pi divin hlendo na akinei tai ti ahi in ahi le koi ham a hlendo ho hi ga belo hen chairman ding in pu Benjamin mate ahi in secretary ding in Dr. TL angam haukip ahi in member ding ahi le gamkai state Inpi le thang district Inpi a kon mi khat chi member ding ho hi thang khat sunga Inpi-Zo se ahin ki hlen uwa KOHUR lamkai tha hot kom a api lu divin pha akisai chule executive member hidinga hi chule executive in angai cha dongzuya branch unit ahin hon thei divin thaneina akipen ahi ti ahi hichi chu agenda somne la khatna ahi in tu a hi KOHUR lamkai ho jong tha ahi ta in pu Benjamin chairman hitading secretary a hi Dr. TL angam haukip amani hi lamkai hiding ahi tai ti chu KOHUR langa
het sa na ho hi chiwa hi alam kai te ni min hin phon do wa hin member dang ho chu a hi le het sa wa hin gam kai sunga Inpi ho chairman secretary hi ding district sunga lamkai ho khat chi member hi ding a hi ti hi chi Inpi kilolna na sei hlau a hi tu hin somni lenina ga vekil hen somni lenina a hi Inpi in common WhatsApp group nei ding thu ti a hi in tu lai hi mi tampi in WhatsApp group nei lo be se kim ta lo hen family a jong he WhatsApp group ki nei so ke a hin he ja chu thu na a hin nei ho hi ga velo hen KIC a kon kuki Inpi le aba kai ke loi hom na zo si a lamkai ho ki het to na dinga common WhatsApp group khat nei ding thu hi pha akisan Inpi lamkai ho to hom na adia delegate ho ki het to na dia kisim pa hi su pi thing a gal sunga lamkai ho ki ho mat na a nei ding in phatsa a hi tai ti a hi in hi chi group a admin ding hi Inpi welfare unit zosi a president chairman le secretary hitting a hi chi WhatsApp group ma hi tu a hi ki het to na dinga mun chom choma lamkai ho ga ki het to theina dinga chu WhatsApp group khat nei ding in pha ki sa in hi chiwa admin ding ho hi a hi le mun chom choma Inpi ho hi hen welfare unit ho president chairman ho secretary ho hi admin hi ding a hi vi ti chu agenda 22 na ana sei do wa hi tu a hi Inpi ho WhatsApp group khat jong de dan a hi tai tu hin agenda somni le thumna ana sei kin hi tin hi chi hi a chaina jong a hi ta in zowa ikipat ma sangova patna kana sei a hi ta in a chaina pen hi sei la a bolding a thil phata a hi in a hin la phat an umta lo ja he an chai man poviti a kana sei pen a hin agenda somni le thumna hi neu cha ga simdo ki no hi ti kuki Inpi manipur ki ji na a kon manipur thu cheng la do ding thu ti a hi in hi chi kim iti ji pen a hi in thu na a an a ima an do thei ta po en hi chawa hi isai ma bangwa cho phat anei lo je wa aban hi ga simjom leu hen kim kuki Inpi manipur ki ti pen hi chi manipur hi manipur a kon kim kuki Inpi manipur a kona manipur thu cheng la do ding ti a kim spokesperson pu in TOUKHOMNA a hin po do agenda hi sota 3:30 am ti a hin 3:30 am ki ti chu jan son mong a hi ta in 3:30 am chan ge hi an sei win a hin la lungel sei khomna anakinei zo in kim lamkai hon agenda withdraw a bol un sei la na ima anom thei ta pon a hi ti a hin hi chi wa hi nasata a sei wang wa hi mi khen khat hi manipur ti jaw na pa hi a dei loi jong ki na lai hi mai thei a hin hi ja chu lungel anaki to lo ji hin kuki Inpi in sei la zo talowa hi chi pen hi akit tinga sei dinga na koi do dan a hi ta in a hin la tu ni chan ge ya hi wang kim ti a hi ki hedging na lai ding da na hi na lai ti chu neu khat tu ni a hi chi video hin ve ho zo se I het thim na diwa in se wa hi in a hin la me pin I dei pe no chu a hi le hi chi wa hi KIK hi zo han lang hi le phan te ti hi mi tampin I dei naw khat a hi in KIK ti chu kuki Inpi kuki len ti vela hi khial do han hi han lang hi le phading a hi ti a hin la tu a hi gam imu itu pen hi imu nai lo ji wa hi chi jong chu kimin sa thei nai lo a hi ja a jong hi mi tampi alung op kai jong hi mai thei a hi in hin la hi chi manipur la do ding le la do lo na ding chung chang awang hi sei la na thu na I ma anom thei poi ti su niau khat iga he thei ne dewa tu nia kuki Inpi in SHILLONG KHOPI a date 14 a pana 17 chan ge ya kilol na ananeu ki ho hom na ananei na ho wa niau khat thulu na anala ho mi pi hon jong iga he no wa hi le e ho dinga jong phachom
tu ni chan ge a kanam lam kai hon I to banga thulu na aneiwa agenda ho chu I to banga asei hla wa I to bang agenda aneyam ti ho chu I het thim na diwa in sewa hi in I het thim so ke deu ta sanin tu ni a hi ima hi chi video a hi kuki in pi ho ke ho hom na agenda a ipp a koiwa ipp thulhu na aneiwam ti ho het na dinga hi chi video hi in semo hi chi chan chu a hi ta in het thim so ke deu ta sanin phat shot jong le tu chan ge ya jong hi inam lam kai ho hin igam inama dinga hi pan ala jingovin khanto machal na dinga hi ama hon jong ha ta pan ala jingwa hi ti chu ga seido nom a hin inam lam kai ho jong pathinin in umpi in tin amau hin puin tin igam inam kine pi theilam kai ahong hi wa ami pi ho ogin hejing mi le ami pi sulung hlai mi ahong hi theina divin inam lam kai ho jong pathinin phathei hin bo jing ta hen tuni Kuki channel ve zo se na chungovin ka ki pa in bon chawin pathinin phathei na bo jing taw hen